Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Alan Sun Marbanyang, urang yakun arm wrestling bapaw nam ka jalla, haka kat light reu jelliu arja arpunriu, ulalet ban yakendu yo ba Charles Ping Roop u MLA ka North My constituency, ban pen paw ya ka jings ngongo halor ki jingerap ki bawla ay, haka por baw don kam ban let isim banta, haki lempong yelek kai boper. Dangshan uba Alan ulalit bani simbenta hak fort PAFI National Arm Wrestling but Para Arm Wrestling Championship arajar arpunriu kabla long Harashtriya Raksha University Gandhinagar Gujarat. Hagate kelempong ulala ban khor artli kita kama kabala wan ra nam bat buram tang yaladi henre ka jilla megalaya borokaway. Nakaliang ba Charles Ping Group ula Ayman Sim yo ba Alan bonang tray sitam bat yai beteng ban pen I ya kasap ka baudan kanang boon la ban wan ra susu ya ka nam bat kaburam jong ka jella haki rensan yakop ki ba kham he samla jungi ki ba lik ki tournament ki bo per jong ka para wrestling and para arm wrestling man la report ki juyo kusnam ki prizes ki ba Ayman Sim ki weiru banlit sa kanilang tournament nang ba kinyo ban pini ya kala jong kasam tinga kermen na kaliang sorkaru kinyo ka jingira ko baklan kumbaja sorkar ka sikrashani batang liang jong ako mo emili runga kwa ban Ayman Sim kini ki samla bakin yo borobor kamin sim mentray nagmenta ka jala ka jongi ban long ki klor batin shine ba pernai nam taka song kejungi kejelahi barokwe. Habakran sikilat pathai kubor uba Alan Sun Marbanyang ula batai ka jingya lenti jong u hakate ka jingya kop bat ong bawat la bun ki jing e ki bawla mat ha ka jing pen kre bat ha ka jingya simbenta henrei da ka jing trasitam bat ka jing kersan na ki babun ula la ban poi sya ka thang. Ula ai ru ka jingya ro bat ka jing sngongu yo MLA nong thamai ula ai jingya rap yo u ha ka por baw don kam e. Kajing kajoni ka bolet kajongi nang ni sa Shillong sa Gujarat kade bolong apa Gujarat apa Kastya Raksha Kastya University kane di kasian ke bening kong baka Meghalaya Arm Wrestling Association kala pemi bon ki athletes hado sispa sangot kumensua ko majulek masuk final ko mensua ngin delet ki represent international ni don tang kumba katsangot nani arpongot kambakane di kasian ke bening kong ai ko blek kerpang i presiden jongi Pak Jun Sarkarbuli di lembaga jing betin peneliti jong ihi ni sayo hiban pemi bon ki rang bagi thai samlaban sementah ka national te hakani ka sin mentah ba kani ka national championship ka bolong apa Gujarat kadi ka toughest competition ka baju laju sem na mangai la di ngala ka no 1995 adu 1995 hadu mentah 2026 ngai bakal toughest competition kadi kan ni sin benin kong ka ba ba Pagnondo banyo yo medal lu kamde ka masuk te ngaru nga job iladi hakani ha ka master category ko haka left yo third but haka right yo goal te kani ka national ki select na mata ban represent ka world pat ban represent ka country haban long mata ha po Delhi October and November te kan dan so ka Asian champion pat ka to pat kan dei ha ubnai December but kani ka sin ban kong hi ba naga klub jangan nama klub jangan matang yedon kumba beli lakai makani hadu lai pungut naga klub te topi kidan kiba naki student jangan kimde kiba bet babiang na iya kimla akhirnya ban effort daka by flight iki te ki habule daka train dengaru ladi kumbu coach jaga klub nga train atat di kana kila dia nga train kamde ka basog te hakani sing ba kajoni jongi jelek ong kena bangingilit na dari Katrin. Tang ba Katrin halu kata bangimyo confirmation seat kajenjar bahingi ban travel nang ni sapo Gujarat. Tamang su aingu ublay ba ublay umju ino ai pat. Ka pangindang ila poi sate dangila poi dangila lakai ka performance ngi barho ka bianglut. Bar kunjuru dangila wan phai ru ngion phai ru ka jing su mesin kan. Ana kaleng jonga ta ngong e tang ai kublay kumi i bachal jingi nama ba ini tan akapor hi emju kret no emju no man balek bapli i yarab ba iksan ba yangi man balek pandu emju ong em yarab ba te so kumjuru nga ai kublei ya ki
ki ngangadan le po department nga police department nga ko le ki officers kami SP Giri Prasad tu la yarap hayanga te kunjo MTO jungi I be thank you tu la kesan hayanga te idan usi tawang taru la yarap hayanga te kum tai kan tel bakini ki bangam don ki bangam la asman jer ketemu la klet te kita ru ki la kesan kila ba yarap hayanga Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya